kah? Nak kaya apa pada Ahmudi Masra? Baiklah. Pak Daya Ahmudi Masra nak kaya apa? Nak awak kun ke busi tanah apa? Nak dengar baik kata dalam busi tanah apa? Nak dengar. Gureka. Ku sebutnan ku melekek dengan afwah doa doa kucing tanah apa? Dengan berkat keramat dan kudan habe kah bu boleh dek mus kah bu boleh bersadar belage yudi dayah mudi kah bayangkan wadah kah pajobu dayah mudi kah pajobu kata gun bu dayah kah sihat walafiat kah ibet kah semayang kaci bayangkan tiga nak kajak bu dayah mudi kan hanai kah nak apa nak jika jauh nalung mek ku petreun lung ku nangka sebab buci hai mata kika seru tipo mata ka su ke je mekrik-krik mana lagi canggu am tupit ai su baik lagi mi am tupit mekrik-krik beraya am tu mata ku seru dah pegak le jaringan gerumpahnya topok jaringan gerumpah dang pegak tu mekrik-krik am tupit su am tupit krik cayo ai pa beraya tu mata ku pakon daru. Hello Mr. Musladi, how are you today? Bahasa Aceh hana timang ke mari bahasa Inggeris. Hello Mr. Musladi, how are you today? You fine? You hungry? Pufa. Hai kepu ku tanya nak deuk ke? Kan bahasa Inggeris kan. Hai bahasa Aceh hana timang mari bahasa Inggeris. Su beraya tu, su beraya. Su. Mungkin su duk pegak nyanyan theo. Hai. Kap pegak leh baru luar kerja payah kek seso mata. Kap pegak leh luar baru mata seso yo ke. Pegak leh luar seso yang la rumah tu ku bertak bekah dunia. Yang luar kap pegak nah. Seso mata yo tak ya. Yo dro Aceh ya. Beyo ke hypo, beyo ke. Nak ku kap pegak piti baru. Pegak video bak kafe luar mata seso lenglet dia ya. Seso mata taruh kah? Kah mata taruh. Nak ku kalen baru piti mata seso. Kah mata taruh rupane timang gedema mata ke pakon taruh sopo. Ramai urung nonton seso mata Musliadi dek mus. Sopo Musliadi alias lambak menyapa pegak piti luar mata seso menyapa pegak piti langkama grup baby raya grup. Tak pengaruh nampu pegah hali. Ku ke behaya ke kau? Su MMF bergelaglah tu tanya agam. Beraya tu. HP bro kau pakai lainnya je lupa wifi free. Rupane dia abang kah yang HP baru kayu dah ngaduan ke lewat lemah kayu pegak piti cukup bangai kah. Baik le tinggal ngah nyamba. Nyantik 3 pegak bangai mana. Lainnya aduan ke. Kapluang saya kata pegah kadun je kapluang. Lagi petu abang Taipol tu petu abang tu nak Imran. Buat wifi free kajak dulu. Nak tegar. Pengelung. Potran pegah kirim pengelung yo. Pajan kirim. Hilap. So kirim peng ke kak. Kada ke pu? Kirim peng. Okay. Kau hai tanya aku dengar yang kalau kirim peng dia ingat pajai kirim dengan kari kening anak kuju. Sabe jak ulaweng. Wo Malaya mendang kiwo nak getak lawaknya. Baik jak ulaweng tapi sabe. Nyam baik juk sertifikat dia nak ke gaduan ke? Apa? Juk sertifikat yang abang dia nak Imran beberat. Perlu pedang abang syurga tanro dudoro dalam nuraka. Musuh yang temprang sit menang mutuah tubuh. Syurga tak roh yang lusuh nebreku gata. Lindung gata segala yang mujahidin mursalin. Jejit mukim iklim Aceh Sumatera yang berbahagia sejahtera syahid dalam perang. Allah pulang denda yang budi adari. Oh kasiwa sirawa syahid dalam perang dan senang. Di pera berijang petamang
Syurga tinggi. Yang kekah bucik kah kita memang kahwin ni dunia. Merumpok bidadari. Tapi perang kafir, baik perang ulama. Nak dengar? On cam dah tiga. On cam. Nak merumpok bidadari. On cam tiga. On cam. Mana buh? Kau on cam. Langkah mana? Pak kedua kan. On cam le. Dek Mos. Musladi ben Dungku Jali on cam le. Musladi on cam pindah topi, bek lalang kamar tarik bola listrik. Pakai topi pek kalan tarik uro ke pulang kamar. Kak Rai Rumah ya dah cek dalam grup. Yang kau ikat lu bai lu dalam kau ura balung. Ku cukup paling kah memang. Angkat pulau yang tak boleh. Iba. Yang kedua patra aku belau. Ha? Kabel apa? Ya Allah ya Rabbi ya Saidi ya Maulana, dengan berkat keramat Dengku Syed Tanah Abe ya Allah, bu pulih si Musliadi bin Dengku M Jali almarhum. Ya Allah Nabi bu pulih anak bangsanya sira Musliadi bin Dengku M Jali bu pulih bu mua kembali ingatan lagi yu masa di lawang sebelum terus Kanada. Nabi ya Allah nepu tunjuk jalan yang jauh ke Musliadi bin M Jali ya Allah. Amin ya Allah. Dengan berkat keramat Dengku Syed Tanah Abe ya Allah bu pulih Musliadi belagai set belagai yuh di lawang belagai yuh ibu di dayah mudi Mesra ya Allah. Nabi ya Allah ya Tuanku. Kah awak bila kafir Nyo jawab bele. Nyo jawab bujujur kah nak agam. Jawab bujujur kah nak agam. Bele pegah balung le bekah tapi. Nak ajak buat kah? Nak ajak buat pada mudi Mesra. Bele. Pak dayah mudi Mesra nak ajak buat. Nak awak keun ke Abu Syed Tanah Abe. Nak dengar baik kata kah Tanah Abe nak dengar. Gureka. Ku sebutnan ku melekek dengan afwah doa Dengku Syed Tanah Abe. Dengan berkat keramat Dengku Tanah Abe, kah bu pulih Dek Mus. Kah bu pulih bersadar. Belage di dayah mudi. Kah bayangkan wadah ka pejobu dayah mudi ka pejobu kata gun bu dayah kah sihat walafiat ka aik beut ka semayang. Kaci bayangkan tiga. Nak ka jabut dayah mudi kan hana kah? Napa nak? Cik ka jawab. Nak ka jabut dayah mudi. Nak ka jabut dayah mudi. Tuan nak ka jabut apa hana? Jawab berjujur. Nak ka jabut dayah mudi. Nah, demam pun je bengeh ke? Nak nyagure ka Abu Mudi. Nyagure ka Abu Mudi. Nak apa? Nyagure ke? Nyagure ka Abu Mudi. Jawab. Buat video lun pegot lun tanya persoalan pakon hana so jawab anak baju. Ha? Yang itu kah nyagure ka Abu Mudi pukon. Ka jawab berjujur. Ka jawab berjujur. Dro ke Musliadi dasar hana pungo. Dasar ate dayah ro kesehat. Nak ka beut nak ka semayang. Nyagure ka Abu Mudi pukon ka jawab guna balung. Ka jawab. Nyagure ka Abu Mudi. Nyakan ka bekakon. Abu baju yang kong mereka. Abu Mudi yang kafe paleh anak baju ia boh kafe. Tuman watai dayah. Watai dayah kacum jaro kanyang ka beut ate dayah. Watai dayah ka beut kacum jaro ke. Kacum jaro ka beut. Kalakek kata manyang bak kanyang. Mungkin kajak beut inan. Kajak beut dayah mudi kah kajak beut iban dah pernah kacum jaro. Pernah kucum melun hai murang. Hana mungkin. So pegang hana pernah kacum jaro. Ira ke gurai kenyan. Lillahi ta'ala malaikat saksi kah gurai ka Abu Mudi. Gurai ke? Kah daruhaka Musliadi hai. Nyamus daruhaka kah nyamus. Hai bangai. Kah gurai kenyan. Daruhaka gurai kah daruhaka te dayah hana pungo kah te dayah. Wate dayah kah hana pungo Dek Mus. Bibit long te dayah kah sadar nak ka beut te dayah nak ka semayang.